ب. تجربه پککیا شر گل شورشگری و انجامن وی. دندکا پککل انقره ها دانین و افجی با آوه کی تیپیک نشانه پولیتیکاین متنگریا کلاسیکه. لگلمپریا دنیای چارچوبه تکیلیا متنگه متروپول ده گلک میناکن به همان رنگی پیکاتنه. من هول دا دیار بکم که درکتن و گاواوتن اج انقره به ایش و جانبو. اشکره که اف یک جپیواجوین هری زور و زحمت بو. دما از باسا زور و زحمتیه دکم مبستا من هزا چور و قبانینه جبر خوستریا فاشیزما ترکیه سپی جبر اتمسفراویا چاند درونیا بهنه لمروان دچکینه زور و زحمت بو. چه قاسی کتنا ور زحمت بو در کتنا جورجی او قاسی زحمت بو. که بکیجان روح و چانده گاو هاتبون آویتن افگلکی گرینگ بو. فاشیزما ترکیه سپی دواره قرکرنا چاندی ده بسرکتنا خوشاد بو و دناوا ویر روشه ده مگاو داوید مدویر روشه ده تفگران تبعی کرد و جان و او بویر دشبیه ساغدر خستنا مریه کیش قبره. وکیدن ویر روشه گوتنا جان نه هات بستندن هیوی جنای خودکرین دانی بیرامرو. نخوشه ما روح به ودهات و نشانه وی که خویاد کرن. لو ما وظیفه ما بنگهیم بو که ام نخوشه خوابن دوره کدن ببن جیه کی کلی کارب بصحت بسر خواه بی. روشا میال اورفاید شبیه نخوشه ایوب پیغمبر جی و لو ما ترکی دیار آلترناتیف هری بنگهین آل پیشگامه بو. جبو خبات استراتژیک مهره ما هری گرما روشلات ناوین هلبجارت بو و تکیلیا ویجی با آرمان جرل هردکر. گلک هزم به همان رنگی درکتبون اوروپای. جبو خباتن شورشگریه اوروپای جزو و رولا ناوندبونه جدستا بو. باو و دیا مدرنیته ترک بو کو کربو بلا. شورشگرین لترکیه خواستن بلیدان تربیه بکن لأوروپای بدرمان کرنا درونی و او اصلاح بکرانا. قاریبون لأوروپای بخبتن لدستور تنبو که اوروپای بکن ناوند استراتژیکا خباته. سالامیا پیشی به دابین کرنا پیدوین لوجستیک و بجنو و بریکو پیکرنا کومه درباس بو. اگر ام سرحاتیا و جپا شر بهلن مروف دکاره ببیشه رازبکارانینا زمان و مکان نو گلکی گرینگ بو. PKK سالن 1907 یا کردستان و ترکیه ایدئولوژیک بو. ایدئولوژیا دولتداری نتویا سوسیالیزم پیکاتی قبول کربو. خصلتین دموکراتیک وکه پتانسیل دناوی ده هبون. لامنه خودیوی کپاسیته بون که بر رویزیونیزم سوسیالیزم پیکاتی رتیب کوشیانه. ملګری خو به تنه کاریبو با اوای کی سرکتی لدیجی ایدئولوژی ملیتگیریا پاشورو او شوونیزم سوسیال تیب کوشن. لزمان و مکانینو یوروجلاتا ناوین حوجه داری بویتنبو و شرطن ویجی تنبون. شرطان لهندر پککیا شر آشورشگر لدر ویجی هفگرتنا برخستنین دن و دولتین سوسیالیست این رئال را فرض کرد. پککیا ایدئولوژیک تاوی هیمان خوی نزلال این ایدئولوژیک جبو جیانه که آزاد تیرا خو هیوی بمروان را چید کرن. لب آوه کی ایدئولوژیک هیوی چیکرین جبو جیانه که آزاد تجاری تیرینت کرد. جلورا پککیا شر قوناغه که بوینوی بو. اگر ما شر لبر چاوان نگرت بیا مت آزادی بدست ندخست بهلن جیانه که آزاد منکاری بو ام ناسنامه خوشی بدست بخن. لانقره یا ما خیال دکر نه جیانه آزاد بو. جوی جی گلکی دور بو یا ما خیال دکر بلکی دربار ناسنامه خوده مدخوست ام ناوکی بدست بخن. جبو و بخوشی گلک ریسک و تهلوکه بون. ده انجام ده هرچی قاسی بریسک بیاجی موکه ناو ناسنامه کرد بدست خست بو. گاوا دودیه یا مزن او بو که دیویا بو یا هاتو بدست خستن مدوگیسین یکر بویا. لو ما امکت ناو شر آزادیه ناسنامه. لور پرسا بنگهین آل پیشبری ما دیسا تیره خو فلسفیکه. پرسا بنگهین آل فلسفیک تکلیه دناوبرا ناسنامه و آزادیه ده. گلو بی آزادیه مروف دکاری ناسنامه خو بجی. گلو دو چارچوه فردی ده آزادی بی ناسنامه جواکی پیکانه. اگر برسوه که ارینیج بوان هر دو پرسین بنگهین نه داین هنگ دوی مروف تکلیه دناوبرا چالاکی و آزادیه ده معنی دار بکه. بگوتنه کدن دوی مروف تکلیه دناوبرا اراده و آزادیه ده معنی دار بکه. شواز زوردستی و میتینکاریا خودسپیر ناسنامه کرد مینک وکه زوردستی و میتینکاریا هرچه دولت که نتوی اوروپای نینه. ریبازین قرکرنا چاندی ین لگوری دمک دریج هاتنه عیار کرن و لتواهی قادن جواکی هاتنه بلاف کرن لسر کارن. حتی او ریباز لسر کار بمینن نه هبون نجی ناسنامه موضوع بحث بن. آزادی جی بتنه جبو همان مدرنیته دولتانه توین سردسته. لور جی پرانیا ولاتیان خودی جیانه که کولیتیه مدرنن. کرجی وکه هبون و ناسنامه پارچه پارچه تینه قداندن و شغولی تینه را کرن.
جبو ویجی آمورین قرکرنه و آسیملاسیون به تواهی لسر کارن. بتن زوردستی سیاسی و متنکاری اکونومیک موضوع بحث نینه. هبونا دیروکی جواکی آنگو ناسنامه بخواد پیواجو ایمها و انکار دیه. جلورا آزادیک مینای اوروپای به تکوشینا سیاسی و اکونومیک به بدست موضوع بحث نینه. لأوروپای پیدوی بشر هبونه اجتنیه. جبلی کم استثنایان ناسنامه دبن زوردستیه دبنجی د پیواجوی ایمها و انکار دنینن. هرچه قاسی بی گوتن بی آزادی جیانا به ناسنامه هجا نینه جی دیسا گرینگه کمرو خودی ناسنامه او هبون به. دوار دیارده کرد روش جدایه. هبون او ناسنامه اوی بخوات انکار کرن او لسر پارچه ویین مایی جی پیواجوی که دجوار ایمها کرنه تیمشاندن. در روشه که به ویر رنگی ده هبون و آزادی دبن دو تیگینین کتن زکهو. یک بی یادم پیکنای. اگر تو آزادی دخوازی دوی تو ببی خودی هبون. اگر تو هبون دخوازی دوی تو دوار آزادبون ده بسر بکوی. تاوی که دو پیواجوین ایمها و انکار ده پر زیده آمورین ایدئولوژیک آنگو آمورین درونی و چاندی لسر کارنجی لب آوائی که بنگهین ایمها و انکار لسر بنگه هزا فیزیکی آنگو بدار زوره تینه مشاندن. ارتش، پولیس، کنتر گریلا، ملیسین فاشیست ان سیویل، جردوان و ملیسین آجان وکتن و تورکه لسر توایی چاوین هبونه چالاکن. ناتو و هزین دن این هفگرتی لپشتاوانن. هزین امحاکرنا فیزیکیین بکیمانی پاشخانکوان آدیروکی یا بقاسی 300 سالی هیه تمی هولدن دستلات پارێزên ji rêw resmê û hêzên hiyerarşîk bikarbînin. Berî çalakiyek li dijî van hêzên fizîkî, an têkoşînek li dijî wan, rastiya wan li ber çavan neyê girtin, ne hebûn û nasname, ne jî azadî tê bidestxistin. Di hevkartiya Kurd a Damanêz de, hingav avêtinên biçûk ên dibin dawa burjwayê de têne dîtin, milletgirên paşverû û şovenîstên civakiyên Tirk ên hevkartiya dewleta neteweya serdest dikin, bêyî ku sîstema îmha û înkarê ya li ser hebûn û nasnameya Kurd li ber çavan bigirin, dîsa bêyî ku rêbaz û amûrên qirkirinê bibînin, bi awayekî kategorîk û giştî behsa têkoşîneka azadiyê dikin. Kesên behsa wan tê kirin, her çi qasî durust bin jî bi sedema ku statûya qirkirinê ya objektiv paşguh dikin, ji hêzên îmha û înkarê yên bi zanebûn tev digerin zêdetir bi rolek neyînî radibin. Bi gotinên qelb û demagojîk ên ti hikmê wan tineye, dînin ziman ku wê nasname û azadiyê bidest bixin. Ji bo duaya ku nabe û pêk nayê, ji mirovan dixwazin jê re bibêjin amîn. Ji bo hebûnek li ber îmha û înkarê, mînak ji bo nexweşekî kanserê aspirînê weke derman pêşniyar dikin û bi vê rêbazê dixwazin wî xweş bikin ango hewl din nexweş bikujin. Tevî ku bi salan rêbazên behsa wan kirî ceribandin jî encam li pêş çavan e. Bi sextekariyek mezin, mafê mirovan û azadiyên tinene mîna ku hene nîşan didin û hewl didin bidin bawerkirin ku bi têkoşîna îdeolojîk û siyasî mirovê karibin bi nasname û azadiya xwe rabin. Ji bawerkirinê wê de tir, bi propagandayê hewl didin bîrewerî û îradeya gel kor bikin. Eşkereye ku li dijî rêbazên sîstema îmha û înkarê bi awayekî cuda be jî têkoşîna bi rêbaz û amûrên bandora wan bişkîne, ji bo bi hev re bi destxistina hebûn nasname û azadiyê şert e. Tevî ku amûrên îdeolojîk û siyasî hewce dikin jî, di şertên heyî de nikarin diyarker bin. Kengî amûrên îmha û înkarê bi rêbaz û amûrên şoreşgerî hatin bisînorkirin, amûrên behsa wan tê kirin, mirov kare qala wan bike û ev amûr dikarin bi roleke manedar rabin. Ji xwe gelekî kêm be jî di derketina holêya PKK de ev rewşa çalak a rêxistinê li ser gel bandora xwe kir û gel palpiştiya wê kir. Ango rastiya em behsa wê dikin ew e, bi rê û amûrên rast têkoşîn li ber çavan hatibû girtin. Her çi qasî hinek noxteyên nezelal û şîro hebûn jî, stratejiya şerê rizgariya neteweyî ya antî-mitinggerî di destpêkê de bi rastiyên girîng radibû û lewma jî gel destek dayê. Dîsa li ser riya vê stratejiyê hinek çalakiyên bisînor hatin li darxistin û ji ber heman sedeman bi awayekî dûrî aqilan rastî eleqeyê hat û palpiştiya wan hat kirin. Dema em daketin qada rojhilata navîn derbarê pirsgirêkên hebûn û azadiyê de guftûgoyên bi vî rengî de hatin kirin. Hinek bûyerên di qewmîn de hatin rexnekirin û gera li stratejî û taktîkên nû û bêhtir rast hebû.